Өтөкөнен, эко таксен пирини. Бим биеха житте республиканской массовой спорта управлениятын начальника Николай Самайдин. Бим биге степет готов к труду и обороне тунан комплекс. Как вы өтөкөнен? Өтөкөнен. Николай Степандин, 1 сентября судах мяхал сулугун төгөнен хегетеребите. 1 сылаха Россия физическая культура государственной академиятын, 2 сылаха Укулин государственной академияны тербите. Сахар республикатын физическая культура оны массовой спорта управлениятын сылаячы. Готов киреттен олата бие республикатар тәһә үләки теренне. Bütün doydurduğundan Rusya'dan gıtuğa vantırdı sultan Rusya prezidentinin ukahanan kilbite. Ondan da bu hakayriger bastık onun ikisi tabi bütüler. O biter bastık tabi bir terehin tabi as put 14-15 yıllarda itinde olan Hakay Respublikatı bu gıtuğa hep teber ministerstvolar ведомстволар киллерлен туран межведомственная комиссия терилди бите. Республика правительствотунан уягынан онна ол комиссия үсылнагы үлетин буланын биге кепиппит. Онтон болайты комиссия терилибитин канеттен спорт министерствете бу осы хакайригер спортту курирдурум салайырым быгытынан кутуа кири терапияттагынан анаммыта. Онтон спорт министерствотун бирикәһенен биге управление бут массовый спорт управлениета хакайригер гутуаны киллерге региональный оператор ден анаммыт. Онтан ата бу үс сулбутун лиһи жабыт. Халыра билинги тургунан республика сетте республиканская гутуаны жарыктандар центрдар баллар. Онна түрдеттен такса бу муниципальный уровеньге мебединен олора хилдеринен эме жона көттөлөлүгө онна жонноттан гутуаны нормативтен тутарга центрда терилен үлии туралар. Тон кихи гутуаны тургар тох надны онна каттох көрүнө келелери. Та басатан туран гутуа тох принцип тенернәһә идденилләр кеһиттен булгучылар ол битәр була басатан туран ки добровольность булакта кини бәйтен багатынан келәктә аны бәйтен гутуа туттырып дигән багарбы кеһи булганы келәр булганы басатан туран gto.ru дигән офсай российский сайт бар онны кирен регистрацияланыр такын ол битәр халыра бу уйбаны уйбан дигән Жукуска коры талактага 17 сылга тире 14 регион дигән биле хакайрын регионы онны яка бәгәр анал идентификационный номер берелер. Ол номерген улаган сайка регистрацияланган бигерге таган. Онтон олорор сиргинен тох доробен эпетит ден бу бутон туттарга доробен эпетит ден справкалык таган. Ите болланы бу билге билинге бу хагаттан сөргүтүлүбү гытуга обязательно идениллер болла. Ол кенеттен олорор сиргинен тимин эпетим кодук билин лили турар бехенче сынтырдар дене балар кинер онны келенген или бедерер келенген или колоча электронна же сайттары ринкиленген көрөнгөн кинер буландырыгар хепти бехенген келенген гытуган туттарган онтон ол туттар бу кенеттен бу республиканский сынтырдар эн туттар бу результатка набырып калылар оңороллор көрөлдөр өретелер бартын киллерлер онна бияка бу региональный операторга калалар бие булган онны бартын берип келен бигергетен барамыт аны федеральный операторга гытабыт онто федеральный операторга тийбитен кенеттен кыһыл көмүз знака туттар бу боллакана Россия спорт министерстве барар онда бу гытуобут көмүз знага онда удостоверениета спорт мастерга тенненне билген кылыбыра Россия спорт министрі Павел Колобков бирикаһынан яка кыһыл көмүз знага анылар онтон үрүн көмүз онда бронза знак боллагана субъекттерге келер. Ол битер манна спорт министерстве келген Георгий Балакшин бирикаһынан яка үрүн көмү онда бронзаны анылар. Эти урукуттан уратыта жанетинлек урут болланы физкультура чуталы бәйте тутар жонтон нелениттен онда сурьян барын удостоверение знага туттарар. Билем болати идде билендик болгон. Турар. Готово билен тохки көрөн кири. Готово болланы осы 11 ступеньнәһе саһынан 6 сааттан хагалан хетте онугар оны хетте онуттан били саһынан каччага хок норубете петир болланы ден. Ол справкалак болланы. Оны 11 ступень бар. 11 ступень ая бәйтегер анал били көрүндөр барлар. Олар обязательно көрүндөр деннер барлар. Ол онна олар күйү беребек келир. Ол битер эрдөннөргө перекладинатор дыны жакталарга болланы били боростойдук норокетелеринен перес качайдагы били отжимание аннины мостаттан аннины эрдөннөргө гирени барагы бар колубура. Онтон сүйрүү упражнениялар балдар.
кылгаска 6-10 метрга, онна 2-13 километрге де. Онна бир обязательно көрүм болла туох имигеске беребек эле, гибкас беребек эле. Бу скамайка туран илигинен олора манна болланы саахаттан тутулуктагы ме касара бу сантиметр ахара барыктакты или болланы дөна саа улатын ерданы бу тарихтагы эме зачеттен олора. Онтон кас ступеная эти обязательно көрүң таханан аны таланаланган бәян туттара көрүндөрөн баалар. Ол та буланы сәтте агыс көрүңүнөн бу бозараттан ступенеттен тутулуктак көрүңү туттар бу боллакына ол обязательно үскөр төккөр өсөн таланыл бу көрүндөргөн объекттахан колор хетте болор дереди. Ол тен эяка бозарыскар ол ступенге берилибит алтта хетте көрүнтөн өсү үхүт үрдү таланаланган туттарыктахан. Оны туттараңын баратын толордокуна эйен болар документын утуакыдалар били. Биги федеральный оператор бүгүтөбүт Казаньга. Онто бу 2 сылас дейтинде. Аны бу сылыста тебакки туттарды, онда терәне тулунда. То васай булана 15 жылдан биги нехеденен гытта хагалаппыт. Бастан атуактен апробацияден беребеккелехен. Онда осы апробацияны бихинче тыгынча кийин республикаты пупусы. Оскола олорун сүрүннен, онна багалактырын нехеденен гытта, терилтелер гытта. Онтон бу уже официально били знакка барады протоколлар, идентификационный номердар биги 15 жылдан элебит. Оны 15 жылга булана 11 тыгынчадан такса кетиптар биде. Онто 16 жылга 12 тыгынча кетиптар биде. Онун билин үтүмүнөн хүбөт тыгынчадан такса ки бу официально бу сайтка регистрацияланып ки туттарды. Онтон бүгүнгү тургунан биги хакайра тыгынча бehen знак ыланалар болот. Ите оскола олорга тойтелген бастыка этап терәһен этабы 2 этап 15-16 жыл оскола олорун көтөлөләһен этабы. Оннол дубут үлеләтибит тыгынча бehen знак алдыбыт 200 бehen алтта ого абутуриен. Олар то көмү знагы ылбыттыра. Олар буланы били то готовы тоқта стимулирующий эме жастагы. Оны абутуриен үйрәк туттасы келеригер эгетин результатыгар үйрәк терилтете, үрдүк үйрәк терилтете 10 балга жери дополнительно бар кора. Оны бу 200 бehen алтого быйыл үйрәк туттасы былырым булади. Үйрәк туттасылар эне туамыттыра. Аны бир үшүгө жан халыра балын теннестагына готов значокта знактак боллакына преимущество алган. Онтон территориялерге буланы бу лохон жаны кытты бу быйылгаттан хагалатыбыт. Анна буланы бу олоньойтан хагалан бихи болса бысыл хигер республика өрдүнен 9 декады ытактакпыз. Ола бетер бу кыһыңы биреме бихи бити силовой көрүннери гибкаһы буны кылгаскы хүрүн тутабыт. Онто саас кална халыдагына билин каняр тутуокпут, каруулунагына ухуңу хүрүлөр тутуокпут. Итинен баратын сирестен бар. Оны тупу жону баратын алабыт, обровод кылыбыт, она данныдерны текпут. Итинен бүгүнгү тургунан тыгынчы күдүк кийин туттубут. Тутажабыт. Бу биге эре бу батак бити 5 центнерден бар эле хижалларда. Тыгынчы күдүк кийин туттубут. Онтон бу тухандан жугуска коракаттага бу 14 жылга 90 спорт комплекс базатыр үлелештебит. Ман 200 бehen алты кегелен 296 кегелен туттарды. Ина сүрүннән бирин белетеханада холро мерияттан келен эти жонтон лоханаңары мерия лехтер келен туттардылар. Онда спорт министрликтен лехтер, мол учет министрликтен оны эти строителятте келен туттардылар. Заявканы. Онтон бирин мола тереттелеттен заявка хомия хаҗабыт. Олора хиддеринен бу бюджетка коротунан баратынан, онна эме үлеби буланы эркелерimiz заявканан кинере өңүттамы тинди гытону тутуктакпыт. Антон де абитуриентен кето хабиб алдытинде. Антон үлөчөн кето стимулирующий бар. Олора үлөһө жөнгө буланы теритте халаячытыгер билген, олора бюджет лехтерер этекка хап олора стимулирующий частен ба. Онна коллективный договорга килдерен олора дополнительный день отпуска ден бире хап олора. Ола битер буланы готону туттарбы знактак буланы стимулирующий чаһанлаттырын бире хап или буланы оплачиваемый отпуска күнүн бире хап. Ите теритте халаячытын бәтин көрүтүгер. Осы итини таһанан бәте теритте халаачыты сөт раханы туттунса, раханы били стимулирующий частыр туттунса. Онтан чаһаны теритте метон халаячытын хүддак тутуктак болой. Бәте камнахан дөдөтөнсө раханы. Антон бу 100 декада сагамна 100 этап. Мана топ план бар, оны тө ахват план нахат. Бу 100 этабы буланы билин бехеттен хүддак көктөктө халаты бу жаканада тойтеген бу 16 жыл түмүгүнөн бияка сайка регистрациялама сүрбе хетте тыгынча кей бар. Бу бүгүн бу бехаңы 14 жылда 14 жылда тагы
түмүгүнен төрдөн агыстыгынча 600 такса ки регистрацияланды. Итата бу республикалыктактыр гыту интерес өскетти жекпитин баарыбыт. Онна буланы эте эпитим курдук бу 12 ыйттан 9-га бии декада жанарыбыт. О именно бу управление бу батак бии декаданы Россия республиканский календарны буланы келдерди бит. Ол битер улус спорттун халаячылары улус баалыгытын хаалан барытындан эти буланы кирелеликтактыр. Онна олоро хиддеринен местетинен барытынан эти декада тарканан баратырыкта. Барыты өлеликтак. Этинде өлелирге буланы 14, 15, 16 жылга бии жону беремне бит. Опсе тыгынчатан такса ки осе курстара аспыттары гытуга специалисттен. Онна 400-тен такса ки билин судья гыту ден бүтүн улустарынан били бараларын кабамыт курстары по семинардары Чоропчатага физкультурный институтунан. Онан буланы сертификатта билин гытуны тутарга хептак жондор кас улус айы баалар били. Потом триттен бронтотургат хайдах хайхай заявки урихай. Тереттенен бара туттарга холора жукуска коракка олора болакатына бу бияха Орджоникидзе судьбагас келенген заявкатын берехатын сөп. Онда бияха сыгылы гыту отделолелер, бияха дворе спорта 50 лет победы өсетеске. Онтан олора сергитинен спортду халаяр тереттелер баллар. Онда улус нехелек баалыктары тие канады. Холор нехелегенен барар болакан. Онтан нехелек баалыга тереттелерен баратын комуян баран, ол районнагы спорт управлениеде отделга тиен заявкатын беректе. Онда биле улус айы гытуга петтирлеттер баллар. Олар бу заявкалар комуяктактар. Онда этилүү муниципалный, онда республиканский центрдагы киндер үлелехендер бу каан нехелене келен туттарырны бааран барандар киндер кеппеттерин беректактар. Николай Григорьевич, результаты не махто. Я хочу так сам приюне, косю ходить.